thotran nia firing ti dai in ka na wang khan asam lam chuan dolai police station a case an ziak luta chu case bo zui nan chuan Mizoram officer poimo tak tak heng Kolasip DC Dr. HL Thangliana Kolasip SP Puvanlal Fakaral te additional SP David JB Tebaka firing te SDO civil Pusilal Rempuya additional SP of 1st IR Battalion Bruce Gibi tele firing te SDPO Puthar te Shrangchal telaka case ziak lutin case investigating officer ma Dolai police station a August ni hian inlan turin an hriat tirani anni ba ka hian kan MP za tak puke vanal ve na chu thuzo fi atura ko ani boka ani hi aina omlo wangin delia chen in kong khara ko na le kha hi antarani Assam police hian thuan han uar thiam khopa kan MP pu vanal ve na hi aina anwa mulo wangin abo emo abiru emo angin an han chu ale ngal ringota kan hriat tongin khatia in kana thlen nu mai khan kan MP puke vanal ve na hi Parliament House kota mediaten lo bomin zona deng khong le ngiom tak tak an lo zota ani mizo pa tak mai hian na khek khokin kan thiam lo ani lo zia soya Assam police ni rualin kan police post ron lu chuin silai en met puak masa a chu kan chang let mai ni atia tin anron kal le ani chuan kan lo that vek mayang atibok ani helaya athin rim le thnem ngai na tongkam kan lo that vek mayang ti hi Assam lam chuan lavongin tha in vona murder threat ani an tia tin kan MP hi he boy na chok chuak tu le fui por tua an pu bokani ani zukman tur hian CID havin Assam police te hi Delhi an chuk thlati kan hria to kha Assam lama tanga vona tam taka dona wangin kan MP hi ven himna pek mek ani bok ani Meghalaya Labour Minister le BJP leader Sanbor Sulai chuan kan PM tu soi hi tha ti hlea in biak na neya thingpui in ho ringot thi ani lo a hmuna kan che tangai ni ati ve bok Mizoram Sarkar lam point firing te police station a in ka na thlen ni khan case aziak lut ve to boka he case a hian section number 307/120B /307/325/336/334/488/34 IPC RW3 of BEFR le 5 of Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Act 2020/271A Arms Act magin heng Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam Orak Agarwal IGP Divijoy T Mukherjee DFO Kachar Kirti Jalu DC Kachar Sunny Dio Chowdhury DFO Kachar Chandrakant Nimbalkar SP Kachar le Sahab Udin OC Dolai Police Telaka case alo ziak lut ve to bok ani annero police station in lan tura ko anni veri lemlo Assam ne na ram ria kan boina chungchanga Assam lam chuan thatha an latum lo hle ni na lang nimin mai khan in do motor armored car nen ram ria an rin chop rup maya amai ro chu hi chu khulai ram ri te pa om ho an thlamuan na kong khat ni ve maya angai thei ome kachar DC chuan dot box soile in civilian te zinga silai le silai mu an sema atamzo ki chu hello ni to anni awangin an hla om viawa kan dan ngai ni lo ti ve mek bok anui za thak ang reng zoka hannu iliam ngot chila ani mangsilo license na in silai te hi civilian stand kan kolve theini ti te hi an shelo moni Assam lam hian an theile thiam angin min bei chun zom renga dan hnuai thiam chan tumin na satakin man la mek bokani kong pui min dan cha sakpo media ten an zo na chu kong dan pin na om lo ti in an changa hemi chung changa hian kan siam zom tak puzoram thanga point press meet e zo na changin kong dang lo se motor ron lu ta omang chu tun thlengin eng motor ma alaron lu thleinem ti in alo chang to ani tin NDTV news channel lama kan hmu to hlom angin COVID-19 essential phurte me upo danbe annia chubaka media mile sauron lu tumte po nasatakin an lodang bedbok ani ti kan hriat kha Assam chuan kan ram chu ache theyang berin min pu chun zom zela drugstore routine le Myanmar Atlante chen na ta na ram rizau tum angten min chu mek bokani hemi chungchang a hian kan home department chuan na takin channa apeto bok ani kan buaina hian zialam alapan mai don lo ni in langa kan thei angami puilam kanin herrema zoldo le inrem chem taka kan khosak thiam apoimo hle ome lalpan kan ram in ven himsak zelang